والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وكرما يا أكرم الأكرمين. نقولني يا مسي تانيو كتاب الفقه، كتاب متن أبي شجاع، كان إمام أبو شجاع رحمه الله تعالى. Naubos na kita niyo dahil المياه الطهورة من bitong karinis namikyan laka na to day sabihin aksamul miyah pagkarinisin tubig. Demikian naka na to day sab in hukuman sindiba. Iwan las naka na to sindima bayaon tungod sin isti'malul awan. Subahain makatawakkal o buhaw po dain matan sindiba iwan sin awani urida sunya na law simbasa. Siwin sadya kan insyaallah ta'ala nakapal sin matan dibag iban sin awan isti'malul awan au ko puda dua paragraf damare din mayroon doon mayroon din mga طيب استعمال الأواني سجل توين يوم شو ما كتوكل استعمال طيب تفضل. ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. ما شاء الله. بين لازم بوتي. يلا نعم. Ito kuno ya. Sutingan sawad. Mayroon biya mga makut. Habiba, Habiba. Ito kuno. استعمال الأوان. mayroon لا حول ولا قوة إلا بالله. Rumatong nasanjin dajjal mayroon pa nabal ومن بغي دجال. طيب supaya lima pasinok ko na to. Lumatun na kita niyong bago topic lawsin muallif rahimahullah ta'ala faslun والسواك مستحب في كل حال. bago topic na to hadlaw inshallah ta'ala tungod pa hukuman sin as-siwak. In siwak in siya tutlaq ala al-alati wa ala al-fi'l. In hati sin siwak magma'na siya duwang karinis aw waqtu pag-usalo min siwak bima'na al-ala ati sin ala panyak hipag lalano amunain kahoy amuin hipag siwak sinta bangkaw imian pataw dila makakumarin siwak at inya dila marikakuin amuin ala amuin kahoy deng haudul arak ipagsiwak di nagaping kahoy aw waktu magma'na yung siwak alistiyak amuin hinang amuna in pagbrush. So magma'na siya do aw waktu magma'na siya ala al-ala amuin hipaglalano aw waktu magma'na siya ala al-fi'l amuin hinang paglano mo na yung pagbrush siya pagtaon na isab siya as-siwak. Na, magsiwak pa kulong. Ay bima'ana maglano sin ipon.
in siwak, لونس المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثاني كتاب نيو فصل ونين سين فصل نيو جاب والسواك إن بقبقي سين سواك مستحب سنة ناتس المستحب سنة في كل حال هتيب أتوكن هأنو حال أتنيا إمك سواك سنة إمك بكي kita siwak هأنو حالته أنو na in حالته bisan kita nag-uuno sunnain magsiwa. Sihuda, pagkausuhan, ibansin, pagkababayan. In hukuman niya, sunnatun muakkada. Sunnatun muakkada. Nah. In kalima mustahab, معنى سي السنة أتوكل كلمة مثلا تطوع كلمة تطوع معنى ليس سنة دمكن كلمة نفل نافلة لونية بمعنى سنة ليس لمن كغنس نان hambuk na yung makna nila. Isa sunnah, mustahab, tatawwu', nafila, imansin mandub. Sulat kalima mustahab, siniya, mustahabun, أتوكل سنة أتوكل تطوع أتوكل نافلة أتوكل mandub. Nah, mbok din makna nila yan. Atin niya sunnah. Magpahala ka bang mo, hinangon, bang mo rin mahinang, di ka magdusa, di ka adar, musayin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon mga ulama magiyan mustahab, aon magiyan mga ulama mandub, aon magiyan mga ulama tatawwu', aon magiyan mga ulama sunnah, aon din kanila magiyan nafi. In lima kalima ini hambuk dain, tujuhan nila murain sunnah. Nah. Ayan. Siya in hukuman sin magsiwak sunnatun muakkada. Ma ma'na muakkada? Hati niya sunnat nakalando. Muakkada. Aun di siya pagtinggalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung pagtaag ka niya sunna muakkada. Kaya natyudan insyaAllah ta'ala. Sunnatun, ini misina. Muakkadatun. Sunnatun muakkada. In hadis sunnatun muakkada
atin niya sunnah inhinang ini aun in Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya pagkatinggalan in pagsiwak. Kanda siya sunnah muakkada na kalabiin pagkasunnah. Nah, sambilin siwak ahun siya mahinang fard. Ahun siya mahinang fard. Bang sadya hukun hikahunit pa ummat Islam so nga siya mahinang fard. Para rakuman Rasul sallallahu alaihi wasallam in kabayaan niya ummat niya mo hindi sila kahumitan. Abang sadjari hikahunit lang sin Rasul farduun kunain pagsiwa. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat. ولين معنى سي الحديث لولا أن أشق على أمة بان سجبكم هكهن فأمة ترتنت تؤد فرد كنا كنلا لونس رسول الله إن بغسوا كابا سلا سمن بايم سبي بغسوا مينang نفرد para rakuman lونس رسول hikasigpit kanila dangdi فرد tugkam yung lagbusin amuin kahalan siya. Nah, ahun siya mahinang fard. Na yung kalambian siyang pagsiwak, hadith ma siya. Labing tawag sin hadith, sahih na may kalambian sin siwak. Dahil nga mga hadith na may kalabyan sin siwak yan. Sa butong burakan yung unin labi afdali pagsiwak. Kajari ka mga pulpen ni pagsiwak ta. Mga toothpick sa tiyaw. Kana tuloy insyaAllah. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih riwayat sin Imam An-Nasa'i kan Aisha radhiyallahu anha قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم mardatun lirrabb. In pagsiwak lang sin Rasulullah mathara lil fam. In siya hikalano sin simudda. Man kita rin na magpangiskis. Namaho na simud. In siya lang sin Rasul mathara. Paglano sin simudda lil fam. Wa mardatun lirrabb iban hikarida sintuhan katutan. Ikarida sin Allah Ta'ala bang kita magsiwak. Lihanin lagbo sin magsiwak. Sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kayban al-hadith amarani Jibril bis-siwak hatta khashitu anni sa'adrad. Dia kakulong niya Jibril lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Papagsiwak ko. Dia kakulong niya si Jibril magsiwak sambil amuin daran siya magdaak kako sambil akulong niya hiyanggaw mahinang adrad. Ati sin adrad haba sa Arab bungi. Dunyo rin bungi? Way limpo. Sabab lang niya sin pagdaak kako sin Jibril pagsiwak ko. Mahanggaw na kulong sin Rasul, mabungi na ako hapag, siwakan mataktakin mga ipon maaglas. Tudkong biyat dinin, amuin, bardakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagkaiban ang hadith ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam niya, awsani Jibril عليه السلام بالسواك حتى خشيت أن يفرض عليه. Magkarilaw niya ka kung Jibril, pagwasiyatan niya, pag-advisean niya ko, iya daran niya pagsiwak ko, sambil lang si Rasul hiyanggaw na ko, arakala mahinang na fardo in pagsiwak. At iniya manunjukin agam Islam, mahal ka kaniyain paglano. Sambil hinang sinagam Islam, in paglano-lano, syatrul iman. Hang tungasin pag-iman.
Ang bukling ha mga tibayhuan siyang paglanol, ano muna yung pagsiwa? Ang kanda yung iman, suwaytud siya maglano simbaran niya, aw lana tuling magsiwa. Matao din, hadith. Tungod pa pagsiwa. Dahil mga hadith na sabot, hadithun sahih bi'idhnillah ta'ala, law si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, apabilay ng kataurin kan, yung sumambahayang siya nakapagsiwa paglano. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَدْنُ مِنْهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ. Apabilin ang kataurin kanyo si mambayang, ang panakapagsiwak siya'y malaikat, sumuok maun kanya dumog simbasahan. Hatta yada'a fihi aw fahu ala fihi. Sambil amo insuok niya, biyasin. Insimod sin nagbabas sa iman si malaika nagahambuk. Ay bimana nagsusuok to, dungon si malaika. Imbasahan niya. Na. Ang kanda lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatahhiru afwahakum bis-siwak. Lanu inyo insimod niyo sinsiwa. Naon din kayo ng mga manusia paghulog naman takbir, mawin malaikat kita. Di makatahalin malaikat, mapuno. Again niya, Allahu Akbar, nang si malaikat, next time na ako nang namalay mo, ipakan kasukat. Ayaw kita malihan. Aw nang kayo sa mga tao, subhanallah, magpalabising misara, maghinang mga hadith, ruwayroon, kasabunalan. Kasi mga sabuton si mga katautay, manguran na ito mga jama'a, pasampay, yung mga sila maraming pangatayan nila, net nila. Yung sambahayang long niya, iban sinsiwak, mo tinyaman kung nagsambayang, nakapagsiwak ko before, labi marayaw long niya rin sin kapituan sambahayang wayroon, siwak. Inyad to nasabot ha, kaibanan kakitab-kitaban sa insi hadithun mawdu'un. Lahi. Wayroon, kasabunalan. Wayroon kasabunalan sin hadith, min namayta basahun, in sambahayang iwan sin siwak niya labi marayaw rin sin kapituan, sambahayang wayroon pagsiwak. Na. Magbalik kita maripa, baita sin Shaykh rahimahullah ta'ala, as-siwaku mustahab. Etan nyo na bang may tasya sunnah? Sa sin hadith, nasabot ko ka. والسواك مستحب في كل حال هتيب حال أو نون حال lingkod ka, natutog ka, ay natutog na ka makapagsiwak. Nagahawak na sa itong natutog na, o noon na, nagtitindog ko, may manaw ko, mustahab. Illa malaykan بعد الزوال للصائم. Malaykan after sin zawal, hatao nagpupuasa, bukon siya sunnat magsiwa. Unin hati sin zawal. Tut nawa, ano yun ini? Yun yung lupa. Kumuha na din suha. Kumuha di. Mari. Awin gito. Di na yung suha. Halitong na. Nadalo ako dito. Di. Tudto. Bangin suha halitong. Yan ikaw timitin no. Awin lambong mo. Atas? Awin lambong atas? Maray sukat ko baka ko mga taas, ha? Na, ang atas din suka mo, mayroon lambong mo. Dito. Kina? Wait. Banghagi ito nga ng pagtag ka niya ba sa Arab? Al-istiwa. Al-istiwa. Hagi ito nga. Kina? Adna ka mo? Bang tumagna na yung suka, di sadya siya,
Umin jumatu halambungu, aw nagumwa tiyo-tiyo, lambung. Pagkiring niya tiyo-tiyo dahil halitungan, impagtag ka niya zawal. Impagtag ka niya az-zawal. Amo na yung nakitab niyo. Atin niya kirahun tapuas juho. Ikadto tagpuas juho. So nagkatawan. Na. Wow. Na. Law sin balikan ta in bayta sin muallif as-siwaku mustahab fi kulli hal. Uno إلا ملايكا بعد الزوال وأسنس كمرين إن سوغا mag-start din hapagkiring sinsuga sambil pamaghrib makruh na in pagsiwak hataunag upuasam sa ati sin saim unong upuasam kinakapahaman nyo na kwan in matan balikan فصل والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم إن صائم من هاتين تاو نagpupuasa siguro dah bulan Ramadan atau kan bukun bulan Ramadan basta siya nagpupuasa after zuhur na di niya makajari makruh na yung hukuman sin magsiwa ay puno to rin hukuman sin magsiwa puas juhur ba'da zawal muna in before sin zawal ning simayna at pabuhur ittifaqin katan sunnah sa nagkhilafin mga ulama bang after na sin zawal hataw nagpupuas unin hukuman sin siwak kanya sunnah pa ataw makruh nagkhilafin mga ulama jayid pagkainkiyawa na ito, madhab sin Imam Shafi'i, madhab sin Imam Shafi'i, puasin zawal, makruh na in, hukuman. Na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkan Imam Malik, bangkan Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Shafi'iyya, iban sin Hanabila, Imam Hanabila, naam. Hati sin mga kumagsabot Shafi'iyya, kukun hati Imam Shafi'i, hati na Shafi'i man sin, niya makat kanya katan. Mga ko Imam Hanabila, hati na katan, nagmamaghab ha? Hanbal. Bang kanila, makruh na in magsiwak ba'da zawal. Di na makajari magsiwak, makruh na in hukuman. Tinyamukun na sunnah. Bangha jumhurul ulama atin ya majority sin mga ulama in agi nila masi sunnat in magsiwak hata unang pupuasa bisan pa siya ba'da siwak. Bangha jumhur, ma ma'na jumhur? Kamatauran. Jumhurul ulama atin ya majority sin mga ulama misan pa puasa misan pa after na zawal hataw nagpupua sa bukunda makruh masira sunnah in magsiwa. Hapalun nyo hamadhab sin Imam Shafi'i uno siya makruh. Tayyib mayta lihat. Unin hangkan. Mayta lang sing kaymanan makruh na. Hangkanin kaymanan iniyan makruh amin after na zawal sabab sin aun hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Bukhari wa Muslim kawakan din hadith ni Bukhari wa Muslim din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la khulufu fami as-sa'imi atyabu عند الله من ريح المسك. يعني كان يكون حديثة لخلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك. معنى نيا لخلوف سبنان in khuluf amo in baho sinsimod sintag amo in sumbang siya hindi na magbisara o nagtangka pagkaon may nakaon amo in baho niya yan timpagtag kanya Arab khuluf labing ba sa Arab yan malaw ingkatan baho niya nganan niya di mga baho baran baho sinsimod baho siki baho tainga baho mata baho kilay, aw niyang kataan nga na. In baho sinsimod khuluf. In baho sinbaran, wala na lang pasah. Uling yan, sah. Ha? Na. Ayaw man sa buta pa mga tawla. Na. Khuluf. In khuluf, baho sinsimod. In as-sahat, baho simbaran. Na yung baho kepet. Assignment na yan. Al-Khifitiyya. Tawasul. Na. As-sahat. Ha. As-sahat. Kung magpangadji si mga bihan, makaaniyo hafiqhul lugha. Si mga word love, kalima lasa. Mga tao, sugong naman. Lasa, kasi, ano naman. Ano tayo? Kanungungan. Ha? Karamdaman. Tausog. Harap na tao dingan. Ang mga Arab, depende ha darajat sin lasa. Ang pagtawon pang lasa sin usog pababaing pagtag ishq. Kandalaw niya bang inlab pataulaw niya asya. Sa in word ishq pagusalon siya pa babaisan. Kanday magusal niya asyikun nabi inlab ha rasul malik bang kalima. Sabin word ishq pagusalon siya pa babaisan. Dahil nga mga maana niya al-hub lasa. Yung mga maana sin lasa Arab, al-wud. Mikan lasa, iwadud. At iniyaba yung lasa. Yung sweet dakuman malasa to. Mati ni palagka to sin Rasul, tazawwajul walud al-wadud. Pag-asawa kamu, sin babae, walud. At iniyapati anakun, sarta wadud, amuin bayang lasahun sweet siya pawalan. Amin paksa naman bang may na. Na, al-hub, العشق الود ونبا الجوى الهوى هوى dengan mga hub نعم dengan mga معنى sin hub التيم التيم معنى siya hub ليس من كان لهم يتيم الله أي حبيب الله يتيم الله حبيب الله نعم كان لهم sin شاعر أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم متيم نعم على كل يدو اكستسد ما يتقدر ناقد pasal sila sa tatulisan. Khuluf. Kararay mga baho simod. La khulufu fami as-sa'im. Sabunal to din baho simod sintaw nagpupuasa. Fam ati sinafam simod sa'im taw nagpupuasa. Sabunal to din baho simod sintaw nagpupuasa. Hapangatod sin Allah Ta'ala أطيب لبي فإن ديوني هفنغتو جن الله تعالى لبي إن همتني دينسن ريح المسك دينسن لنا ما همت كستوري كأتنيو لنا ما همت كستوري أمو إن سنوتان ماس أمو إن بينا كما همت لنا ما همت أمو إن ماس
Aun yan mask, white mask, ibansin, black mask. Ngatan niyo bang ringaw ng pagkaon ng mask? Amo na misk mga Arab, lana mahamot. Pagkaon siya din hakaza. Kaon siya rin ha usa. Duusan siya sinusa. In usa, bang aun waktu aun gumwa din habaran niya siya hulin. Di nga pais niya, siya sis mga mata. Inloon niya yung duho. Katulong niya, maglalagbo habaran niya. Maglalagbo. Sambil siya mahinang, tibulong mugat na, sung timutuntun na. Maglambi-lambi na. Mahulog na. Amuyad tuin apasun simag. Amuin mga hunters. Apasun nila. In usal pibihad to. Magdawra ka na rin usa. Aun wakto pagdakanan niya pagkayad to kuha nung dugo sa ito nakukum. Palukayon, mengat sila magkuhan, palukayon, sambil siya mahinang, mapit na kumanto, dugo na yung siya, dugo sinukasal, ang panila pagkuhan nun, sambil amin gumawa na tanan. Aun pala na mahamot, ambar, nagtala. Ambar, dahil siya whale, dahil siya najis sin whale. Bang siya mahinang na lana mahamot bukon na siya najis. Na. Kina? Bisan yung vinegar yan, yung karias, sa linya dahil siya alak. Muna siya paalak ang pa siya may ng vinegar. Kahawa? Daha maligal. Wala yung problema, kahawa. Wako. May labi ako dara yun ako. Basta takatay na haw-haw na niya yun ako magsiya. Tinggaw? Tinggaw mo may maglupad malay ang buk-pabuk. Wana? Tinggaw? Mahal ka? Bukon na siya najis, o lumukon na siya najis, sa labi, ika ako na ako magkuha. Bukon siya najis. Sabi sa ning mga hanibi yan, ihi san sinkuhan. Ihi siya sin pusukan. Amin gula yan. Tunog lang sin tauso. Tunog. Ang buhok na yung mga pag-inom sin tausul ka, asal, hanibi. Ang sin Allah Ta'ala lam sin Quran, Surah Muhammad, مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من عسل وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من عسل وأنهار من خمر لذة للشارب. إن سبع هلم سن سلغ هلم سن الله تعالى قد كريس أو أنهار river. Anhar, jama' sin nahar, nakaano rin mawad nahar, rib. Sapa siya dengha min laban, dengha katas. Dengha ma, panagnaan, dengha tubig. La yatagayyar ta'amu, o lam yatasan. Di siya magbalo ang tubig yan. Yung mga kape, mga spring water, malanok na kuman, tubig, di siya magkalumot, di magkatan. Salama-lama na. Aun pa rin ha mga naha, subahalom sinsulwa, min laban, dahil siya gatas. Lam yatagayyar ta'am, gatas di magkabalos. Why preservative si pagbutang? Di pagbutang ang mga rep. Sapa, pasandungon mo maglangoy ikaw rin. Pasandungon mo ikaw, waran, pasandungon, di lupa. Subhanallah, iban nikab murid to subhanallah, alam sinsulwa. Iban gatas. Mayroon, hindi ako ito. Na, min laban, wa min asal. Iban sapa lang sinallahu ta'ala rin hatunog. Sandungon mo hanibi. Bukon hang kasuruin inumun murid. Ang kabaldi. Minsan. May maglangkay mo. Inhikaupat anhar min khamr. Dain siya alak. Sa inalak yaw lang sinallahu ta'ala, la yusadda'una anha, wala yanzifun.
Di siya makahangol, di makahip, di makakatan. Bal ladha. Ladhatin lisharibin, makasuwak. Ay bima'na pag inom mo sinambok, suwakan ko, bayaan ko, minom na siya sinambok. Na yung tao minom na sa alak di hanun niya rin makainom ng diso. Mahumon, makaun. Subhanallah. Nang ganda, in sulha sin Allah Ta'ala biyad binanta. Letanakan tuman. Amo yan, timis dahil siya ha, ambar dahil siya ha, nagisinway lang nila. Ambar. Kau magbibi mga magbibiyak sa magbibi mga perfume yan. Amo yan, tingkis sa sim perfume. Na. من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك إنبه سنسمون سنتو نagpupuasa hapang atod sin Allah Ta'ala labi pamarayaw labi mahamot dahil sin lana mahamot amo na inkasto misk. Nalaw sin mga ulama pagka in Allah Ta'ala nagbayta, in Rasul nagbayta, in bahu sadya sinsimud mo labi pa rin harikul misk ay bima'nin Allah Ta'ala misan pa mabahu in simud sin tao nagpupuasa bakkas sin ibadat masubsi at iniyabang sautama siya kasuban sin Allah Ta'ala labi afdal ayaw mo siya iga ayaw mo kuno magbaho in simud sin tao may nagpupuasa may naat di pa sa alu-kalu ang tawa mo inhipo na sin amo in simud niya matawd na tuda mo in halo ubos naman magsahol magbaho na magpulo sa mga munway roon da ha magtag na magbaho in simud sin tao mga puasjur pag puas asar layo-layo na to before magribay dahil doon hawak to yan in baho sin simud sin tao nagpupuasa nakalandod. Ang kandalaw sin mga ulama pagka in baho the more mabaho in simud mo kabayan sin Allah Ta'ala ayaw mo igain bakkas yan nabang kau nagsiwak puas juhur unin jumato mahigling baho niya ang kandalaw sin kayo mga ulama makruhin magsiwak kau puas na sin sawa at yan na to amatin panagdam kag dalil sin الشافعية ibn sin Hanabila. Ang pagdalil nila hadith. In hadith ini in kamattanan niya ضعيف جدا ملمة من حديث. سبب دليل. أمن بيت باسع حديث الرسول إذا يبست شفة الصائم يكون له نورا يوم القيامة. معنى سن حديث أبابيلة تمهينة إن هغد سمد سنتاو نagpupuasa tigang na noon sa pangwayron na pagkaon biyamiyan sa sasakat magbasa sa nanahay bang siya manahayan natin na magbaho na basa ho rin hadithin na may apabila tumahay in higad simud sintaw nagpupuasa mahinang niya tusahayan niya adlaw kaya mamimbaho niya bakkas niya kandalaw niya ayaw mo igain bakkas sin ibadat doon kay mamimbaho sin sim so makakabalikan kung hadithan to da'ifun jiddan malamma doon ang pay pagdalil nila bisara sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu basin Umar ibn al-Khattab nag-iyan yukrahu lis-sa'im an yastakhdima as-siwaka ba'da as-sawak miyakruh sin imam sin Umar radiyallahu an intao nagpupuasa umusal siya siwak ba'da as-sawak Allah ta'ala a'lam lam yasih hadha al-khabar bukun siya sahih in khabar madtukan Umar radiyallahu an nah in kaybanan mag-iyan
ingkatan sinbakkas sin ibadat makruh ihon. Ang kanda man kung magsambayang, pagsujud mo bihan, kanyang mamagad, mga buhangin-buhangin, bukun marayaw inyong pa kung nagsambayang, pas sa jabihan, bangdi dahi ka mudarak kayo. Sa mabyasin sa kaula-ula ini, kauli ko mabaya, amuin, mikit doon kayo yung baktas ng ibadat. Kasi sa kaula-ula mo hindi ko mabaya, mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Pagdalil nila pa yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukad daw nag-ayil, timindugin Salama asawa si Rasul, dihilan siya pistawel pa, papatrakuhan yung bakkas ayil, bakkas ibadat. Inang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala niya kiyawain, amuin pistawel yadto, wala niya kiyawain pistawel, wala niya piyahiran yung bakkas yung pag-ayil. Lang sin mga ulama, makatanay nga hadithi ni, in pag-iig sin bakkas sin ibadat, makruh siya. Napagkalaw nila yung baho sin simod, bakkas day sab sin ibadat, sin pagpuasa, makruh siya ihon lang sin mga ulama. Amuyad tuin, talian sin, madhab sin Imam Al-Shafi'i, iwan sin Imam Ahmad, ang kanda sila imiyan makruh in bakkas. Sumagawa in jumhurul ulama, in kamatauran mga ulama, imiyan masi-masira sunnat, in magsiwak, misan siya puas na sin, zawal. Sa abing bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahadith niya, lawla an ashukka ala ummati, la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Magsadya lang sin Rasul, dihi kasigpit, ha ummat kin magsiwak, dakon ko sila magsiwak, kawa sila magsambahayan. Naun waktu mga sambahayang juhur, aun waktu sambahayang asr, nabita si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang sadjari kasigpit, every time sila magsambahayang, dakon ko sila magsiwak. Alam si mga ulama, pagkin hadith ni Imyan, kawa magsambahayang, dakon magsiwak, at niya aun mga sambahayang in waktu niya asr, niya wayrun li sabsallaing magsiwak ko misan siya, waktu asr. Na, amayad ito'y sabihin, pamahamsin, kamatauran mga ulama, lamig kempiyat galil ng hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam, hikalano sin simud, marbatun lil rab, hikarida sin Tuhan kato. Atin na hikalano, bang siya mahuna, usaluntain siwak, haunun waktu in pag-usal kanya. Amad to in dalil sin mga ulama, mayta imyan Imam Al-Shafi'i iwan sin iban niya, makruh, iwan mayta im mga jumhurul ulama imyan sila, wala ba'sa bihi wayrun la salam. Balik kita niyo kamatan, law sin muallif rahimahullah, as-siwaku mustahabbun fi kulli hal. Kina? Kaya na ini, illa ba'da az-zawal lis-sa'im. Malainkan after zuhur, mga sila ang pupuasa. Na. وهو في 3 مواضع. Inyun na to. وهو, iban insiya, isin pag gano'n ini insiya, insiwa. Iban insiwa, في 3 مواضع. Hatu, amuin, mawadhi, tempat, atau kan hatu waktu, hatu lugal, mawadhi, jama' si mawdhi, hatu lugal, ashaddu istihbaban, mahinang siya mustahab jiddan, atin niya makalando in pagkasunnat ni hatu hal. In 3, 2. Atin niya in siwa, hatu kahalan, hatu hal, mawadhi, mahinang siya ashad, mama'na ashad, nakasobra in pagka-istihbab, in pagka-mustahab, nakasobra in pagka-sunnat. So itajagahan ini, kunutod mamustahab, kunutod makalanduin, amuin pagka-mustahab sin siwa, hatu parakalan. Ikaisa niya, inda tagayyuril fami, doon, inda doon
apabila mapinda in simud. Unati sin tagayyur, mapinda. In fam, simud. Unin hati nini, makibiin simud, mapinda. Hati nini, mapinda in bahu sin simud. Apabila mapinda in hamut sin simud, doon na kay sabab niya min azmin, in hati sin azmin, as-sukutu tawil, in azm, amo in hundong mumalugay, ang wakto ng kawin ni hundong malugay, magbisara, mga duwajam, pagukab sin simud mo, kayo naglalab-labing guwa. Na, pagtag ka ni azm, as-sukutu tawil, amin silence, mahaba, malugay. Prolonged silence. Na, bang mapinda na yung bahu, tagayyar al-fam, mapinda na yung simud, yung bahu sin simud, sabab sin azm, amuin nakalugay, di amin hundong ta nakalugay, at tawa uno-uno na. Nakaun kaw mga bawang, nakaun kaw mga sibuyas, basta siya mapinda. Na, dahil di insiwa yakunu mustahab jiddan. Hahalini mustahab landuin pagsiwa bang mapinda ng siwa. Bang bihad to na nahal mo, ka nakaw siwa, pagsiwa. Isa, apabila mapinda ng siwa. Uno-uno na yung reason niya. Pagkaun at tawakan prolonged silence at uno. Na. Kina? In ghayrihi atawaduka indahin kaniya. Ghayri. In hikarwa, hal, mahinang mustahab landu in pagsiwak, wa indal qiyami minan nawm. Wa indal qiyami, doon bang kita tumindog, in qiyam, tumindog. Doon, in qiyam yan, masdara, root word siya sin qama yakum, in verb qama yakum, in masdar, in root word niya muna in qiyam. Doon bang kaw timindog, daing ha, katuhan, ay bima'na bang kaw, makabati. Na, bang kaw makabati, ha, daing doon mustahab landuin, magsiwak, kasing kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam na sabot na hadith na Bukhari wa Muslim, dahil kan Hudhaifa radiyallahu an, sabda sin Abu Hurairah, o Hudhaifa, inagi niya, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إن كأونا سن رسول الله لهم سن حذيفة بان سيا مقبتي سندوم يشوص فاه قد براشا من سمدنا سن سوا بيت كأونا سن رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. Okay na? Ikaisa niya pabila mapinda ng bawo sisimod. Ikaruan niya bang kita makabati dengan katuwan. Siwo da dumay na tunon na. Sabdain doon tuod magbahuin simod sinta. Na, inhikatu niya wa indal qiyami ila salat. Hello? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ini course na ito yun. Namun na, gusto ko na kalupa. Inshallah ta'ala. Dahil pa ako nag-lecture biya. Ina, mashallah. Parang kung marayon diyan ko yan. Na okay na, inshallah ta'ala. Inshallah. Inshallah. Salamat Allah. Wrong timing. Kina? Wa indal qiyami, doon bang kaw kamu intimindog ila salat, sumambahaya. Indal qiyam, doon bang kaw timindog pa sambahaya. At inabang kusong sumambahaya.
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نثبت حديث لأن كان أبو هريرة رضي الله عنه نبيت أسيا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة bagsal jarihi ka hunit pa ummat ko tartan tutuda kun ko sila magsiwak every time sila magsamba atin niya mustahab lando ang kausong sumambay sa hindi suway kita mapandok ang kayo manang tao in sunnat kumanihod ka rin ang waktu ni mengat magdaing kayo manang manusin na bukol yung pagyanong da hindi amuin doon na ko timitindog asap ang pako magsiwak. Pag yan ang dahilan pako timindog, sungswambay ang pagsiwak nasa. Pag tindog mo hasapan, tumakbir na po na. Aum yan tao, iwan siwak niya rin di. Timindog na mo, magkamat na magtindog na sapan kataan, nagtatakbir na haraig niya, pasya pumas yung siwak. Magpig si karap madto, magpig si karap. Tingog sinusuara niya amoy pambot panamog yuwik makadisturb ko ang biyad duhada khilaful kung biyad din pagpaka bang ko magpakay sungkaw timindog ako nang kayo man tao subhanallah di may nga't magpakay sun mga taas jeep wayrong pagtali pag-ayad nga nga nakikita ng mga dulang-dulang Idiyaw ni mga lang si mga kuwan. Masaya silang mga Muslim yan. May tabihan yan. Sunnat siya nilang niya. Hindi sunnat. Sa pagtapok-tapok ko, isang gigi. Kung yung maana sunnat, pasaksian mo tao. Yaw nin ipon mo kata, nagbabangkat na rin doon. Matapaks na lang si kuwan. Kung biyan ipagpakay si sunnah, so kita may magpakay si sunnah, asupaya kita rin mahinang rams. Di kita mahinang sign sinamuin kalumuan ng besin kamata nagdakpa paglang na kaya manan tao subhanallah yung mga gamis yung mga katan ipusin tamak tautok imagpunta nila na tuwing nasabot niya rin napabila mapinda na yung bahos yung simod pabila makabati na yung nakatukan ibansin sumamba ikaganap ganapan ta kanyo apabila ko mag-ail before ko mag-ail siwak na sa apabila ko mag-ail pagsiwak na sa kaganap ta pa rin doon bangkaw mamas sa Quran bangkaw mamas sa Quran ikaganap ta rin doon bangkaw sumud pa ba? Lawang na, magsiwak na sa labi awla na to din mga sila amin paghula-hula. Supaya misan mga on jumera kay mo ahli mo katan masan nang impagdiara nila. Kung jumera kay mo nagtatahan sin napas. Bulan. Na. Ikaganap ta rin doon, pila na unong, kiyanap si mga ulama, natawa sa putong tanin hadith, ina Aisha radiyallahu anha naasubo siya, hadithun sahih, nangasubukan niya, in Shuraih, mga kuwala na lupa, yasubo siya sin Shuraih, ya Aisha, ya Umm al-Mu'minin, unin paghinahon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang siya sumud babae niya, unin first paghinahon niya, lang sin Aisha radiyallahu anha kana yabda'u bis-siwak. Tumagna na siya mag-siwak ang siya sumud babae niya. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masub siya sinamuin malanok siya daran. Di mabay Rasul sallallahu alaihi wasallam aun makabahu kanya bukod malaya. Atumtuman yung kissa sin Hafsa iwan sin Aisha. Amuin asawa sin Rasul wa Hafsa iwan ni Aisha radiyallahu anhuma. Amuin nagselos sila kan Zainab. In Zainab radiyallahu anha, babae mapanday, iingat niya in kasuban si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masubin Rasul mag-inom asal. Asal. Bangyad tumakalabay Rasul sallallahu alaihi wasallam, tagon niya, papitun niya, painumun niya, asal. Masubin Rasul, magapit dito ba?
Imabuggo at tawakan nagselo sin Duwayn, Hafsa ibn sin Aisha. Anak sin Umar ibn sin anak sin Abu Bakr. Ang paimbay nila ni Karwa, ang mukitaw ng history, ang impatta sin kabayan na nakauna, nagdara igbiyan, pag-usawn kuwa, tandawan makapag-isra sila rin. Nagano. Na. Nag-iso ni Duwayn, laong sin Hafsa. Ya Aisha, manglaw niya makaon kay mo in Rasulullah, uwi din kan Zainab, nakainom lang ni Hasan, bang siya sumo kay musimi mataw mo, baitaan mo lang niya, inni ashummu raihat ma'afi. Nagkatuwi lang niya, aun baho simon mo, mabaho niya, bang lang niya, marisab ka, kuwihad, turay sa blong niya. At tinamat siya rin na mag-isab-isab, pagkat at kingatan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mariso siya pag-amuin, maiyan sintaw, mabuhin mga kuwan. Sub siya. Ang kandaray nga mga favorite niya, hubbi ba ilayya min dunya kung thalath na siya Rasul. Tung kakinisin favorite ko lihan niya. Amo na in sambahayang, ju'ilat qurratu ayni fi salat, mag-asawa, iban sin, perfect. Favorite si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, pagsud si Rasul madtukan, Aisha, ngayon si Aisha hinang nila. Ilong raihat ma'afir, mag-ulong yung simod mo rin, mag-ulong mo, nainom mo yan, nakaon mo yan. Yung sinusubi, ulong niya, amuray na asal, amuray lang ninto, mabahulong niya. Magkanto kan Hafsa bihad, turay siya. Sambil sima kay Rasul, di na ako minum asal. Kadyo mo. Iaram niya kabarat. Binto ni mawagin ayat, ya ayyuhan nabiyo, lima tuharrimu ma ahalla Allah. Ya kau nabi, mayta mo haramon tabaran mo, sinyaran kay mo sin Allah Ta'ala. Sambil pag-amahan sin Allah Ta'ala ng dua, Hafsa Aisha, kung sila katalakan bang sadya, piniin nila Allah Ta'ala, iban sin Rasul. Na. At ini makatain, pag-abog ko, sipat sin kawabayhan, sumud na sadya sila pa lupa punod, diara nila in sipat. Amon. Ikakanap ta rin doon. Unong may nasabot ko. Ikakanap ta in inda al-ihtidar. Amo yung tao nagdarana sin nabas niya minsong na mata. Pagsabuton sin mga ulama, in tao minsong na mapatay yustahab in papagsiwa ko. Nasabot nila bang mayta, sablong niya hika luhay sin pagwasin niyawan. Nasabot akis sa sin amoy Rasul sallallahu alaihi wasallam, amisong na siya mapatay, doon siya piya kukulang sin Aisha. Nasabot ko na kanyo, last meetings. Kita niya si Mudin Abdurrahman, kay mangod sin Aisha, ipag niya, radiyallahu anhu. Iatod sin Rasulin, siwa, amuin, iusal sin Abdurrahman. Iatod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulin na makamisara, law sin Aisha fafahim, kihatihan kulong yung Rasul, mabaya siya mag-siwak. Law sin Aisha pa Rasulullah, mabaya kulong na mag-siwak, law sin Rasulullah. Kiyawa sin Rasul, liyan buan niyang paniya, banlalahu, piya lunok-lunok, paniya, yutok-putok madtong, paniya dihil pa, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sin Aisha radiyallahu anha, wala kulong niya bakas, kita in Rasul nagsiwak, piyara yaw niya tuon, dahil sinamuin adlaw yan kulong niya, piyara yaw niya tuon pagsiwak. Before siya nawapat radiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Amed tuin maka kaun taray sa bin adab sin pagsiwak. In siwak ibadah. Tiap-tiap ibadat aun adab. In adab sin pagsiwak in labi afdal daing siya haud ara. Daing siya kahoy ara. Ulingan sin kahoy yadto ara. Mahaba sa ining kisah sin ara kinisa utan kita waktu. Ngan kahoy yan arak. Kung ka katulak, insyaAllah, mag-hajj, makaliumad, kung pangaso ka mo. Miya kulong mo siwak, dahil ha arak. Na, dahil ni ka, to ayaw to, kang magkakadahan ka mo siwak lang nga rin ha kahoy arak, matawag magpanglupang biyara, kala mga sanga biyabas, maka-hindi, mamintul kailuin, muntuin si mo dito. Na, to, dahil ni magpanglupang. Na, dahil siya hakahoy arak.
ang magkasabbutin arak benedikum radiyallahu anhu. Iban si Abdullah ibn Mas'ud. Sabbutun talabas. Sin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ilahan yura Abu Abdurrahman. Ang mga sahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam maingat magbasa sa Quran. Muadlaw dimag siya pa kahuy arak. Kahuy siya kaunsangan. In kaunan sin Abdullah ibn Mas'ud usog siwi-siwi. Manahutin pagpar. Na, long niya si makatakulong niya pataas kahuy arak ajni li Rasulillah siwak. Kaan kulong ng Rasul pagsiwak. Pagsakali, doon man siya taas yung mga sahaba baba. Di mo po hangin. Bigla. Siya kimuan sa Jaman. Fakashafa an saq. Nalaisin gamis niya kitain bi'tis. Ampay mga sahaba hawno. Baba nagatod-atod ka. Fadahik as-sahaba. Nagkatawa ka tayo mga sahaba ba? Kita si Rasul nung si Rasul din natadhaku. May takong nagkatawa. Nalang si mga sahaba lidiqati saqay. Katawan na mulong ya Rasulullah paan ya kita ba tong mga katupa manok dalong ya sisi. Amulong ng pagkatawan. Paasin Abdullah ibn Mas'ud. Nalang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahuma 'inda Allah athqalu fil mizan min jabal. Imkan katawahan niyo yan dua pa amuin manahu. Hadarat sin Allah Ta'ala bang yan hitimbang katitimbangan aadil mahugat pa yan din sin buto. Mintaw din katawahan. Kanda inna akramakum inda Allah atqakum. Insa mulya. Manu siya Allah Ta'ala bukun ba ba'y malingkat? Bukun ba ba'y pilakan? Bukun hisyusyo in pagbistahan amo yung tao nagdara pag mabuhat Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan yung timbangan sin mahasud sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga adab niya, kung basta ito kisa sin Ali man sin Fatima radiyallahu anha balik na sa binwakto niya Abu Tagtan. Ikarwan yung pagsiwak bil yamin, bukun lawa. Siwak. Bil yamin. Yan. Na. Tuo. In sunnah, kung kita magsiwak, kumaha kita sinsiwak, amoy siwi-siwi, amoy magtupi man sinipunta. Bukon kaw kumasiwak, times 2 silak ko sinipunta. Ha? Na, kumakaw siwi-siwi aming sumud pa mga singit-singit sinipun mo. Kung sinlabi afdal, in siwak, yung paisan mo na inataas, ampa mo, kutop-kutopon, ampa mo siya tubaliluhu filma, inutang mo na siya tuwig palunukon. Bukon mo ipagsiwak, tukas pasi. Mahirid din mga kuwan mo katan, sunnat siya niya siya, nagdurungo rin simod mo katan. Yatay mo yung baran. Palunok ka na. Ha? Palunok ka na. Baka mag-siwak. Tayyib unin malingkat pagsiwak. Arban ang tulan. Pabihan, atawakan pabihan. Ang hadith na may ayaw ka mo magsiwak tulan, ayaw ka magsiwak harap pataas, sabi ng syaitan yung pagsiwak nila pataas. Sumawa ang hadith ito da'if, Allah Ta'ala alam. Illa bi afdal bang paraka, Allah Ta'ala alam, bitul. Pabihan, sabi may hindi punta, aun saan kwan niya, makaskas bang pabihan. So isa pabihan. Ha? Banmat maray mga nakasingit-singit mga amuin, mga tiyula itong na kiyaon mo rin, yung marasya kata. Na, pabihan. Damit yan sunnat day sab insiwakan mo yung dila. Ang tandila bitula. Rabbiyan yung dila. Sunnat day sab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsiwakan niya in dila niya kaannahu yatahawwa. Ang bila mo in sungsung magpakawiyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paglalo. Na ang ganda bang kita mga magtutbrush kuanan mo sambil dila. Na amwad to in Pabuhos yung sunnah bang kumagulin, yustahab sin mga ulama bang kumagulin ang yung siwak mo, bihanin pag-ulin. Unong rin katahaman mo sa along sin kayo ng bihan, nung niagpangan mo rin. Tawaw na ito ang muli agpangan maglakdos. Mau. Bihan, ulin mo, pagsiwak, labi af. Daw sa mga ulama, kukundad, wajib sa bang kawagin ang bihan kung ikarayawan. Na, pagubos din nga mga adab simpag siwak, ayaw mo kuha na yung palianin,
awin gams. Na, ngilo. Akak ko pagsiwa. Akak magsiwa. So may tuwing nga mga adab sin pagsiwa. Subhanallah in siwa, bihaon hinang na siya mga miswak o nasan toothpaste ha? Miswak din siya udul arak. In kahoy arak, لمس mga ulama tahmilu maddat al-afas. Nagdara siya madda in kahuyan afas nga nabasa. Di ko jakay nga mga English bango. Nabasa ko. Al-afas in ngansin amo indeng ha mga luunsin arak. In afas ini ami maka taring ha kahoy arak in siya mudadda lil ufuna. Siya ini in amo in bang mga kato in magduy sin bahu nga simod. Biya siya magtukwan, mahait. Biya kuwan ba, lang sinaming bihaon, biya matapang, maisog na kuman, malaralaran. Bang mo siya tumakwan, duyon niyahin, ufuna, imbahusin, simudda. Na, pagubos, in madda afas ini, hambuk siya makatabang, amuin, kumusugin ngilo mo. Aum niya ngilo sin tawri katiyo-tiyo ang magdugo. Nabang siya nagusal sin araudul arak, tumabang ha, amun ngilo niya kumusog kumandos di siya mapahod siya. Lingkat sinamuin ko. Muslaw sin mga ulama nagdara siya madda damikyan ingan sin madda yan madda khardaliya. Bangha English sin madda yan utay ni sinigrin. Dito na English ni. Bangha Arab madda khardaliya. In madda khardaliya ini in siya madda mahamut landun hamut. Landuin, hamut. Nabang ko magusal kaniya, kumamot pa yung simod mo, dumayaw yung nilo mo, makaig sin mga lumi katan, amod lingkat sin, amuin madda siwag. Ibandayahan day sab sa chloride lang si mga ulama. Na, yung chloride yung kingatan nyo na, makaputi siya ipon, makaputi. Ang kandahinang nila biyaon, amuin toothpaste, ingan niya miswa. Na, kamu mami, yan nakikita. Why sa benda ka po, ganyan na kung mga advertisement din ka. Yan nakikita, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Mauli bilbillah, may utay makto natin insyaAllah ta'ala. Pagbalikan na kuman, balikan tulumatun na kita niyo pa furudul wudu. Pag ay, mga pangasuon niyo, pangasukan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ano yung hukuman sa mga mag-brush ka after nagbago ka po asa? Pag mo sa toothpaste, In mag-toothpaste, bulan Ramadan, labi afdal, ayaw ko, kamadaman maghapin to diyan na pagsahol. Pag-uus naman magsahol, mag-toothbrush madto yan, mag-usal mga toothpaste, mga Colgate yaon, pag-uus magba, bang saw pa may nanampa, sinlaway mo, toothpaste pakataan, ayaw ko tumuon. Once ko timunong si mga ulama, makabata si puwasa. Ang nanam niya pa toothpaste pa. Sabang mga lumuhay na mga 2 minutes pa 5 minutes, way na sa malawa. Kasambihan na siya sin, duway ningan. Ganda bang mga magdugo yung simod mo, ayaw mo tuon ang simod. Simod. Yung laway. Pagkatapos siya pag-una niya. Bangin nanam niya, makusog pa siya patutpis. Amod ko